Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos. Arenina, reng mga ragula balita. Ngening Martes, August 29, 2023. Mahigit 12,000 learners nilob na lapu keng Pampanga High School o PHS keng pamamuklat ning klase. Bayong departure guidelines ning Bureau of Immigration epektibo na king September 3. Decentralization of power kareng LGU. Dapat misundo nga ng Presidente Marcos Jr. AI generator tools dapat magamit keng plagiarism pampopong pamagloko nga na puning PCIJ. At Pilipinas, kailangang talunin ng Italy ng 13 points para umusad sa next round ng FIBA World Cup 2023. Kabalen, miras la pong mahigit 12,000 mag-aaral din pong nilob kay ni Pampanga High School o PHS ngening pamamuklat na po ning klase ngening Martes. Agpangking pamutok na po ning eskwela patupad da ing shifting bang i-address po ing kakulangan kareng bilang dareng classroom. Ay ni po yung balita. Back to school na la para king academic year 2023 to 2024 ding mag-aral ka rin public schools nganing Martes, August 29. Ding aliwang estudyante king Pampanga High School o PHS king Chodelson Fernando, bayo yo paman sumlaging aldo at tsunala karen-karen ang classrooms. Agpangking school principal ay Dr. Lynn Esguera, maging masalese ang karelang preparasyon para king pamagbalik dereng learners. Abe na Katie in quarterly a water test, ang pompa mag-refill kareng fire extinguisher. Impong preparasyon na gawa na ng Pampanga High School, syempre pumumuna kay kakatamong physical facilities. May karoon tamo pong water testing na quarterly naman pong gagawan ketiking eskwela. Makanyan mo naman po atin tamo pong fire safeties drill na ibiya ka rin kay katamong non-teaching ang po pan-teaching staff. At rin-refill tala rin po rin kay katamong fire extinguishers king eskwela para manatiling ligtas na rin kay katamong anak at din kay katamong school personnel. Kaya gape ring pengari, estudyante ang pong aliwa pang aguman, sisiguraduan da naman ang kaayusan ng pong kalinisan keng PHS. Keng kasaw panda po rin kay katamong stakeholders, din kay katamong pengari, din kay katamong alumni, din kay katamong LGU, and other non-government organization po. At syempre po din kaya katamong mestra, din kaya katamong estudyante. So metong tamong komunidad na abe-abe kaya pa magsadya para rin kaya katamong anak, kaya karelang pa maglob, ready in kaya katamong eskwelan para ibiyeta mo ang dekalidad ay edukasyon para kaya katamong kay nakan emo kaya San Fernando, kung ali kaya buong Pampanga. Mika orientation mo naman kano karempengari ang pong school personnel. Pati ring laboratories, functional langan kanu. Burita mo maging functional ngan, ingega na ganang laboratories tamo, ding learning resources tamo na kailangan da rin kaya katamong anak, makasadya na laking karelang pamandatang. Kumpleto ya po yung Pampanga High School, karing laboratories, functional la po para karing kaya katamong anak. Metong pa po, may karoon tamo rin pong General Assembly, karing kaya katamong talaturuan po pang non-teaching staff para guided kami ngan po, metong mo po in direction buriming abye, karing kaya katamong anak, kim Pampanga High School. Ing sabi ko, dekalidad edukasyon. Base kempe katawling datos ning eskwela at sulaging 12,321 ding kabuang bilang ding mag-aral ketya. Ongoing pamuri ng pamag-enroll ding aliwa pang mag-aral. Miyayaliwa naman panamdaman ding mapilang estudyante king karelang pa magbalik eskwela. Ngayon po, may halong saya, kaba at excitement po siya. Ngayon po may halong kaba at excitement at the same time paninibago din po since it is my first day of being a senior po, being a grade 11. So ina-expect ko po na maraming changes na dapat akong mag-adapt. Deng aliwa karela,
Nasada ka ng lakwas-lapang sa lesereng karelang pasilidad bang mas makapag-focus lang kang pamag-aral. Kami rin po mismo, yung lack of electric fans din po and syempre mainit din po. Tapos meron din po kami dito mga classrooms po or buildings na luma na po talaga. Na yung iba naman po nagiging stock room. Sana po yan, matugunan po ng ating government. Nabigyan po tayo ng sapat na facilities dahil marami rin po ang mga estudyante dito sa Pampanga High School. And ayaw naman po natin na isara po natin yung gate ng Pampanga sa mga want po mag-aral dito. Buti na lang po, yung iba privilege na pwedeng mag-donate, pero syempre po yung iba wala rin po silang mabibigay knowing na our school is public po and it's open to everyone. Ang mahihiling ko lang po sana is of course magbigay po sila ng tulong, na sapat na tulong na talaga namang hindi magkukulang at yung para ma-secure po yung quality education para sa mga bata kasi the environment po is big help po, yung magandang environment na hindi sila naiinitan, na hindi sila nahihirapan sa mga armchairs po nila, ganon, will help greatly po sa mga bata para ma-improve ang pag-aaral po nila. Aminado naman ng pamuntok ng PHS, aalila makanita karakal din karelang classrooms para tanggap mas maragula bilang darang learners, lakwas na para king senior high school. Pero po ing makalungkot ang yamburi kong tanggapan detang kaya katamong senior high school ngayon kasalukuyan, sapak na sapaktahan na king senior high school po. Impong class size tamo dapat yung standard king senior high school is 40. Pero ngayon kasalukuyan natin tanang 52 class size karen kaya katang senior high school. Inyang milabas sa banwa, may patupad lapang blended learning, o nang parang yening school year, may ka-shifting namo karang schedule ding mag-aral. Uli pong dakal tamo po estudyante king Pampanga High School at limitado lang mo po rin kaya katamong classrooms. Dakal kaya pa rin po kulang ang classrooms, pero po syempre, malakas ka tamo buling yung suportanan ng LGU tamo at saka ng district tamo yung congressman, mamiyala pa rin pong building kaya katamo na para cater talangan din kaya katamong anak. Kaya pong karakaldaring estudyante at yung tamo pong aduang SIPS king school. Buri na po sabyan at yung pong pang-abak at yung pong panggapanapon. Base kang datos ng Department of Education Region 3, miras kang 11,741 in classroom shortage kang mabilog as Central Luzon. Makanyan pa man, paneneman kanong ready king pamamaya serbisyo karang mag-aral in PHS. Karetang kaya kaming pengari, karen kaya katamong pengari at karen kaya katamong kainakan na mag-aral kaya ti Pampanga High School. Rest assured na yung eskwela tamo palagi yang ready para kaya kayo mamye serbisyo. The best service that we can give to our learners po. Ako, kaya kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Shoutout po ka rin mapigaga na kang pengari. O ini po yung balita, era po ay iwasan rin mapilan pong pengari, banten ding karelang anak, mag-aral ngayon pong first day of school. King pamanuluki na po ng CLTV 36 News, kaya ni pong karen pong mapilan na campus, kaya ni Pampanga, anti mo po kaya ng Lara Integrated School, At ang sundo, ing milyari po ka rin anak, anilo po ngayon Martes, August 29. Agpang po ka rin ng Bengari, mas excited la pa kanu kesa king karela po nga anak at mika kuno lamo naman kanu ami bulus la po rin ng karelang anak mamul meru keng eskwela. Excited po syempre, lalo na po yung mga bata. Tapos medyo may konting adjustment lang po dahil yung paggising nila sa umaga, nabakasyon sila ng 1 month, medyo pahirapan sa paggising. Pero excited sila syempre, bagong kaklase, bagong mga kaibigan at syempre bagong gamit, ang mga gamit nila ngayon. Excited magbalot ng mga notebooks, ganyan, mga gamit nila, mag-prepare, ganyan. It is very successful po yung first day of school natin. We're in halos po lahat ng mga facilities or mga classroom po. Okay, pinagandaan po ng mga teachers po natin. Okay, sa Lara IS po. And piniprayer po nila, okay, before the starting po nung school year or yung first day po natin. Lahat po ay nagtulong-tulong para ihanda yung mga classroom po.
Kabalen, bisa ka pang balita? Opo, magbalik yung balen at balita para ba po ka rin ngaliwabang mapaling balitang balita. Kaya ni po kaya katamulabot Kapampangan.
Kabalen, makabanso kayo pamurin po kening balen at balita at para po kareng aliwapang impormasyon, para kareng opo, magbalak out of the country. O yan, reni po kaya katamong kakaluguran na magbanso nung nano pong atin. King daratang bulan na po ning Setyembre, ngeni pa mo magsadya na kayo uling atin lapong karagdagang dokumento nga nyawaran ding immigration counters. Pauli na po ning revised guidelines ning gobyerno kareng international travelers. Ing detalye, pakibaluan daya po king report ng sing Jennifer Salenga. Makasadya ng ipatupad ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ing bayong guidelines kimpa magbiyahe papuntang aliwang bansa simula ng September 3. Kailangan niya kano iti bang makaiwas kareng miyalawang askening human trafficking. Darakal na kano kasi reng magpanggap turista na papakit ating sa patapikwan ng salapi bang makapag-travel abroad pero yung karelang tuneng pake manintun obra king aliwang bansa. King mera pa ta press briefing inyang August 24 at inyang mapilang pamaglino ang Department of Justice o DOJ dikil karing apprehensions ning publiko. Mumuna keti, kaya kalan karing guidelines at yun na kano inyang 2012 pero migluwa lang detalye karing revised version for transparency. Deng dokumentong may banggit king guidelines adila kano absolute requirements no nelistahan dala ring supporting papers na malyaring ikutang karing travelers. Kaya be karing basic documents ing valid passport, valid visa, depende king destinasyon, boarding pass, confirmed return ticket nung kailangan. Para karing self-funded travelers, kailangan na lang magpapakit dokumento kalupanan ng proof of accommodation abroad, proof of employment king Pilipinas, ampong proof of financial capacity o source of income. Kare namang magbiyahe na sponsored o sagot din karelang kamag-anak ing gastos king biyahe within first civil degree, antimoing anak, kapatad o pengari, aparte karing basic travel documents. Balyari dalang pakiduang reng PSA issued birth or marriage certificates na prueba king relasyon da karing sponsor, work visa o work permit o residence permit ning sponsor, at OFW documents naman ng OFW ing sponsor. Pati ing kapasidad ning sponsor upon duwan ning biyahe, lawen mo naman. Nung malawot nemang kamag-anak o king fourth civil degree, kaya be mo naman karing dokumentong dapat isadya, ing affidavit of support and guarantee, unauthorized o inauthenticate ng Embahada ng Pilipinas, konsulado o honorary consulate depende king bansa. Kailangan niya naman ing legal na kasulatan na magpatune na yung biyahe para yamo king tourism purposes at magbalik king Pilipinas sa inisponsoran. Nung non-relative o metong a juridical entity kalupan mo ning kumpanya ing sponsor, malyari da kayong anyawaran ng notarized affidavit of support and guarantee. Anti mo rin ding dokumentong papakit patune king relasyon pagitan ng passenger at sponsor. Kareng overseas Filipino workers o OFW naman, kailangan dalang pakit ng karelang OFW clearance sibat king Department of Migrant Workers. Balyari mo namang iyalili kaniti ang overseas employment certificate, kaya beding supporting documents, kalupan ng work permit at employment contract. Atin mo namang makalataga requirements para karing menor de edad, mag-aral abroad, volunteer workers at aliwapo. King primary screening, malyari ang i-clear o i-defer agad ng immigration officer ing biyahero, pero kailangan ng yagkasing sangkan para kaniti. At tinemang 15 minutes ang immigration officer para king secondary screening. Deng makanining pamikatagon para yamo kano karetang extraordinary circumstances. Kare namang migaga na kang travelers na makadagdag yung karagdagang requirements king makaba na kanong proseso king immigration na king mapilang pamikatagon meging sangkan bang malakwan laking flight o kaya naman na makataluki king oras ning pamagumpisa king obra. 45 seconds mo kano yung kailangan para i-scan at i-validate ding eganaganang dokumento. Agpangking IACAT, gewa dala kano ding bayong guidelines bang magsilbing proteksyon kareng Pilipino laban king human trafficking. Ako kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Pasibayo ng Pepasyas Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maulagay ang misundo ing usandra pong decentralization of power kareng local government unit kabalen. Iti gano ing medong kareng ideology ning karelang political party a Partido Federal ng Pilipinas. O ining kakatang balita.
stability of a political structure is much more dependent, much more reliable when we have many power centers. If the power centers only belong here in Manila, then pabagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Iting meging amano ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king bilyaring oath-taking ceremony ning Partido Federal ng Pilipinas o PFP anyang August 24. Antimong chairperson ning partido, pasibayo ng pepasyas ning Presidente, ing kayang kapanwalan a dapat yang misubong ing decentralization of power kareng local government unit. It makes for a more stable political structure and makes a more stable political life. Dahil kahit kung may mangyari sa isang lugar, kahit bumagsak yan, basta't nasira, hindi na talaga pwede, nagkagera, whatever, tuloy pa rin yung mga iba. Hindi nasisira ang buong sistema. And that is the central ideology of the PFP. Kaya naman pisasabiyang politika, asika na ning Partido Federal. Sinabi ng Presidente ang metong yang driver keng maging isura ng 2025 midterm elections ing barangay at sangguniang kabataan elections keng October 30. We all know, tayo naman lahat ay dumaan dyan, as we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections will turn out, kung ano yung mga resulta dyan. Kasi kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan natin ang suporta ng barangay level. Agpang naman kang Andy Gulapa, ing presidente ning PFP Central Luzon Chapter, darakal no kanu reng mikaka-interes a makyabe keng karelang partido. Base keng impormasyon a pepalwal ning Malacanang, kaya belaking new members ning PFP, di Governor Christian Noveras ning Aurora at Governor June Ebdane ning Zambales. Actually po yung sabi kong supermajority, uli na pinitang karaskeng governors level, kanang governor, kanang probinsya, out of 82 provinces, 41 no po ring miyembro ng Partido Federal. Ita po maswelo mo at least. Yan po naman, pati presidente na ng Vice Mayor's League o Vice Governor's League of the Philippines, membro tayo naman po, menumpaya naman po yan. Kaya tangal doon po yung kaya katang President kareng Governor's League of the Philippines, kaya katamong presidente Reynaldo Tamayo Jr., Governor na po ng South Cotabato. Mo naman kanu limitado mo kareng politiko ing malyaring makyabe keng PFP. Hindi po kasi, nung bisa kang magmembro, metong kang professional, metong kang militar, tapong retired militar, metong kang teacher, o metong kang negosyante, metong kang driver o toda, member ng ka rin, pwede ka po yung Partido Federal. Ini po bala mo, alya mo pang politika, pati rin yung negosyante, rin kaya katamong ordinaryong tao, pwede na po magmembro. Ne po, bala mo king America, Democrats or Republican. Bista man bayo-bayo ya pa kanu ing partido ning PFP ami bayit anyang banwang 2018. Nakanu malawot aakwa ng asubong ing federal form of government agpangkeng political analyst ay Professor Grace Grospe Hamon. Member ya keng consultative team ning federal form of government ihamon anyang panahon ng Presidente Duterte. At bista man kanung misubong kanita, antimong meging preparasyon niya iti para keng administrasyon ng Marcos Jr. In the same way that they were able to quietly, for as long as they have a supermajority, they will do it the legal way and make sure that they get the majority. They get the majority. And because also as a matter of principle, there are already a lot of people that are thinking that maybe the infirmity of the political system of the Philippines is because we are too unitary. The president is too strong. That is why there is such a thing as makalunos larenggeng dengkeng alaking sentro. So they would like to solve that age-old problem of metropolitan Manila and therefore distribute the pie among the federal units.
Keng panakit na pakanung Professor Hamon, atin niyang papil ing Estados Unidos king susubong dang federalismo ning gobyerno. Oh, malatiya, pero I am sure in architect na niyan in America. Because they want autonomous units they will be talking to, especially Mindanao. They don't like to go through the national because there are many things. They feel that on the strategic level, it is easier to talk only to a federal unit. Even as we speak, there are many bases already in Mindanao. We don't have the bases, military bases as we used to know them, but their presence in different units in Mindanao are literally under the Balikatan. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Sa ibang mga balitang-balita, dito ho sa ating rehiyon, ipagpapatuloy ng Bureau of Customs o BOC ang isinasagawa ho nilang warehouse raids upang matunton ang alin. Ito hong mga illegal importer ng agricultural products, particular na ho ang napakamahal na bigas. Alinsunod ho sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makakatuwang ng ahensya ang Department of Agriculture, Department of Justice at Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang press briefing sa Malacanang ngayong Martes, August 29, inilahad ho ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang BOC sa 3 warehouse dito ho sa area ng Bulacan. Ito ang Great Harvest Rice, Mill Warehouse, San Pedro Warehouse, at FS Rice Mill Warehouse na pawang matatagpuan sa Intercity Industrial Complex San Juan, Balagtas, Bulacan. Dagdag ho ni Rubio, nakaimbak sa mga ito ang 505 million pesos na halaga ho ng bigas mula ho Vietnam, Cambodia at Thailand na hinihinalang illegal na ipinasok naman po sa bansa. Binigyan ng 15 araw o hanggang September 8 ang mga owner at operator ng mga naturang warehouse upang magpakita ho ng proof of payment of duties at taxes. Takal kaya pa po ibe kaya kayong impormasyon king balik na po ning kaya katamong programang Balen at Balita.
Makabancho kayo pamurin po king balen at balita. O rin po rin impormasyon lalo na po reta pong talado kiming maki kumusta karem pong karelang kamag-anak pilan la rin nilo buwa. Ngayon pong first day of classes migit na pong 2.6 million kabalen. Ren pong learners king elementary to secondary ren pong meg-enroll at nilob na ngayon pong first day of school. Agpang puking monitoring ng Department of Education Central Luzon. Bakibalwan tala pureng mapilan abisita ng CLTV 36 News King Report ini. Bibisitan tala pureng kaya katamong klase ngayon pong first day at hello class! Hello! O yan, taga ng kailan Ing energy, milalakaw ka rin anak Wala na pong gagaga. Wala nang gagaga. Opo, wala na po. Excited langan deng magaral kening Lara Integrated School keni Ciudad San Fernando king pamagumpisa na ning school year 2023 to 2024. Manisipan niyo po, 700 la po rening estudyante na po keni na sasabyan na pong Madam Principal. Nilublangan deta? Opo. 774 la po ring present ngini. Bista man mas mera kala kanureng estudyante ngeni, naman petupad ing shifting keng sabing eskwela, uling sapat noman kanu, reng karelang pasilidad. Mera kalya po yung kaya kaming ala kami pong shifting keni, uli pong retang nga ganaganang facilities, kay papagamit milo, ngini 1:1 la ring section, so whole day po pare-parehas. Yan. Patsemi bubus ni ing klase, alimureng estudyante at talaturo reng magbalik keng eskwela, nune pati reng magtinda. King pamamuklat na po ning klase keni po Angeles City na nuno ka rin maragulya pong populasyon. Ini pong Angeles City National High School. Reni pong sukening dane na po ning eskwela, reni pong street foods. Nausanda, tutula pong masali. At nung makanano kamura yung pamangkene, halagang 10 pesos, 20 pesos, ati na kang merienda. Paano ho yung mukha ng dyan, ng 20 pesos? Ito po. Ayan, ang sukat ng 20 pesos. 10. Ayun. So mabubusog na yung estudyante? Mabubusog na po. Mabubusog na po sa 10 or 20. Agpang kareng magtindang kaya kaming akarungot. Safe at malinis kanu ing pamanganrang pamisali. At ila mismo kanu, kakananda mo naman ini. Pakanano kalinis siya kaya? Malinis po ini, hanggang po rin anak ko, inuman din tsaka kami. Okay naman po, wala naman pong kaya. Tsaka po mineral yung gagamitan. Kasalukuyan po, may kaya kami kayong principal, batay itang kalinisan. Ay ba mi po magtinda, maglinis kami. Kita mo po yung kakainda kaya kami, kalinisan. Keraklan naman kareng estudyante ay hikit mi, no mag-face mask. Agpang kang Doktora Divina Rey Santiago Bermudez, Medical Officer 3 ning DOH Region 3, bistaman mandatory ing pamanyulod face mask, recommended ya pamurin ini, bangkanitang lamiyayawa, karetang ausandang communicable diseases. National Health Emergency, it is still recommended po na mag-mask pa rin, hindi siya required, pero nagre-recommend po kami na lalo na po pag-expose sa mga mahihina ang immune system katulad ng kids na magkaroon pa rin or mag-observe ng public health standards. So we continue natin yung hand washing, yung masking po natin for mapapago yung immune systems po natin. So yun po yung safeguards po natin currently po. So until at the time na pwede na po sila mabakunahan po with the COVID-19. Other than that, we still continue po yung ating ibang programs po like immunization po with the measles, rubella kasi ito po yung mga current po nakita nating trends na medyo tumataas po sa ngayon. So we continue other programs para promote yung other health problems din po ng ating mga kids din po. Samantala, king quick count ning enrollment ng Department of Education Region 3 as of 8 a.m. August 29, 2023, minabot na king 2.6 million reng enrolled king mabilog a Central Luzon, Eka Marakal Pamurin, rengkem public school, nung nokorin at tsukeng bigit at 2.1 million learners ing meg-enroll. Akong kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.
Kareng kabalenming ating legwan, wai kangamanwang ko megumpisa na yung general screening para kareng kababainan na magnasa pong maging kandidata ning nanopaulogy Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2023. Anya naman po kareng aspiring beauty queens. Now is your chance para makyabe uling balaw siyang screening ang gapuking tuduking bulan para king detalye o ini po ing report ng Kuya kong Felix Barrios. Eloquent, authentic, compassionate. Yaping kanuitin, paito nanda ka rin kababainan. Abisang makyabe at manikwa king titulunan ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2023. King mumunang general screening ang merapatin niyang Sabado, August 26. Minarap la ring magnasang maging kandidata na ning Mutya ng Pilipinas Pampanga kareng panel of judges. Agpang kang Rowena Aguilar Laughlin, Provincial Directress na ning may sabing beauty pageant. Empowered Kapampangan woman ning karelang pantunan ang mag-represent king probinsya para king nationals. Dagdag na namang Kyle Cilindorado, ing minyambuta Mutya ng Pilipinas Pampanga anyang 2022. Alimu ka no physical beauty, ing dapat ng karakter ning metong Mutya, nune magsilbila namang boses deti para karengaliwa. We should not be taken at a level of face value anymore because beyond the glam, we put in the work, we put in the passion, and definitely not just help ourselves to grow, but to actually help amplify voices. Masaya no man ring aliwang judges sa kalupan ng Lee Basilio Gozon, kempe pakit na ring aplikante na ning Mutya para ngayon banwa. They're very eloquent, authentic, and compassionate. All these ladies show that they're ready to carry Pampanga in the nationals, and whoever will win, she'll really amplify what it takes to become a Mutya ng Pilipinas Pampanga. Mimiene mga advice si Kyle Cilindorado, karing magnasang maging beauty queen. Passion. Yeah, I kept saying passion. Pouring your heart and passion into everything. Samantala, bistaman mayari na yung mumunang aldo na ning screening. Balaos pa mo rin kanong ing search for the next Mutya ng Pilipinas Pampanga. Huling makasadya na yung second wave na ning general screening kindarat ang Sabado, September 2 king Robinsons Angeles. Anya ka rin bisang makyabe, malyari ko pang magsambit application king Mutya Pilipinas Pampanga 2023@gmail.com. Amiki deadline hanggang Biyernes, September 1. Malyari ko mo rin tumutok keng official Facebook page na ning Mutya ng Pilipinas Pampanga para ka rin aliwa pang detalye. Ako po, Felix Barrios, ingkaya kayong talasuyo at impusong makabalit. Kabalen na din niya pong proyektong ngeni ing lokal kapanibalanan ning syudad ning San Fernando para kareng kaya nakang Fernandino. Ating passion, wo po, galingan po keng filmmaking. Yapin po ing peka mo munang Sine Kayabe Short Film Festival ang magsilbing dalan bang lunto ing creativity. Talento ang po pong galingan da po rin kaya nakan king pamangawang pelikula. Nasa na po ning may sabing ligligan na midinan lang awareness ding memalen kapamilitan da po rin pelikula ang makasentro no ka rin kareni pong social issues. Ang po pa pong aliwa bang pisasabyan. Para po king detalye na ning balitang yan, albentaya po yung interview na ning CLTV 36 king organizer Sine Kayabe. Ing kakupong katukayo ay Paulo Marcelo. First and foremost po, yung layo ni kakatamong Sine Kayabe Short Film Festival is mamaya talaga ng platform. Kareng anak, aburing sumubok o gawang pelikula at ipakit kareng mas maragula audience. Anya, agkatan mi lang po. Kaya na kang Fernandino, ang makyabe or ating interes sa makisan metong makyabe magpasang entrida. At sigurado naman po Ayal Bentala at naman po kay Lingad kaya katamo na metong yung kareng supporter talaga ng arts and culture, yung kaya katamo Alcalde Mayor Wilma Balican. So, yung LGU, actually, yung City Information Office, linapit tapa kareng mialawang colleges and high schools king San Fernando and kalapit tamong balen na bata amoyutan la kareng estudyantida na bisang makyabe o ating hilig yung pamamang pelikula makyabe reni po rin ating especially natang ating mass communication sa colleges getting San Fernando, yung Assumption, yung Olfu, nagkatala po, and we are putting up posters po
Itang kaya katamong guidelines kare nga pampublikong lugar at kare nga eskwela na po. Well, itang kaya katamo itang general itang peka general idea na banta inclusive ya pa mo rin. Itang mong bawal itang nung indirector mo o metong karetang main crew mo magobrayo o may kapag-produce ng pelikula para kareng mga regular studio. Team Manila, limang bansa, retang atinan lagyo na mag-provide ng funding para gawan ng pelikula mo, professional nga ito. Pag may nakita na ka, o bakit hindi pa nakita mo kung mga pelikula, professional na ka. So, dito pa mo sanang bisa pa mo lungog yung industriya o puri mong story do gamit rin short films. Opo, kasabihin ng pamangawata mong Facebook page at pamagpalwal guidelines, kaya binyarin ka rin itang kaya katamong Google Drive link nung no ka rin malyari lang mag-pass electronically dahil hindi sa mag-pass ang entry, pero makabuklat yarin yung City Information Office king Heroes Hall ng San Fernando para karetang bisang physical amunta at magpasa kare lang entries kaya. Okay. Impeka mo muna po, itong age requirement tamo, dapat at syoka kayong 16 years old to 29 years old. Kaya kitang edad ay, at siya ala ka pa kitang legal age na, kailangan mong certificate of consent or permission hindi kang penary para makapakyabe. Tapos syempre, may itong maulaga mo rin, kailangan yung director o yung magpasa yung entrant, which is yung director ng pelikula, Fernandino yan, o resident yung San Fernando. Tapos sa taping anak ka, andiyan nga lang kang DSLR camera o professional camera, andiyan cellphone mo, smartphone photography, malyari kang smartphone cinematography, malyari kang makyabe. Tapos sa tinta mo kung 5 tema na pwede dang pipamilyan using their stories, mas dumol. Then nireta nga anti-cyberbullying, Safe Space Act, anti-discrimination, anti-violence against women and children, online sexual abuse or exploitation of children. Apin po reta rin kaya katamong topic sa burita mo. At least may itong kareta na atakil da ka rin pelikula na ipasa da kaya katamo. Ang kaya katamo pong running time at siya kaya 5 to 10 minutes, 5 minutes minimum and 10 minutes maximum. Kaya beno po reta nga opening ang pang closing credits. Yung pang naning kaya katamong local government, yung first grand prize tamo po is 30,000 po. Itang best film. Itang first runner-up tamo manikwa yung 20,000. 10,000 naman king second runner-up. Kaya atin tamo po nga pulong special awards. Apin po rin nireta nga best director, best cinematography, best actor, best actress. At di po nga pulo kareta na manikwang tsaad 2,000 or 2,000 pesos. Muy tayong pwede mong kayan. Yung pa magpasa po, nung talaga itang Facebook page ni Sini Kayabe, atin po link ka rin, nung ka rin na malyari na lang i-upload. And again, open niya po yung CIO office. Well, September 30 po yung kakatamang deadline for entries. Kaya mag-umpisa po yung pre-screening na daring judges po karening maging finalists from October 1 to 15. Kaya by end of October po, screening tamo for audiences at syempre, awards night tamo by end of October bang ipakilala pagmenya mo ta pelikula kaya kakatamo film festival. Pagbalik yabuing balen at balita para po kareng aliwapang impormasyon.
pa po. Makatalugi kayo buking balen at balita at karepong aliwang impormasyon, sports ta naman. Opo, mga kaibigan, ito hong mga basketball fanatics. Ito hong Pilipinas, kailangang talunin ang Italy ng 13 points para umusad sa next round ng FIBA World Cup 2023. Marami ang mananalangin nito. Magnonobena, lalo-lalo na yung mga sumusubaybay dito sa karera ng Gilas. JM De Jesus, Kuyang, kumusta ang ating paghahanda dito sa laban na to? Paunawa mo nga dito sa ating mga followers sa CLTV, kung anong ibig sabihin nitong 13 points para umusad sa next round ng FIBA World Cup 2023? Okay, Kuya Paulo, ngayon live na live tayo dito sa Araneta Coliseum na kung saan matindi ang bakbakan ng mga teams dito sa Group A, sa group phase ng FIBA World Cup 2023, na kung saan kailangan dumaan sa butas ng karayom ang Gilas Pilipinas upang makapasok dun sa next round. Dahil dito sa Group A, ay sigurado pa lang na nakapasok matapos talunin ng Dominican Republic kanina lang ang koponan ng Angola sa score na 75-67. Kaya silang unang-unang koponan na sure na nakapasok doon sa next round para sa Group A. Ito namang Angola ay may standing na 1-2 at ang Italy naman ay may standing na 1-1 at ang Pilipinas ay may standing na 0-2. So kung mananalo ang Pilipinas ay pare-pareho silang magkakaroon ng triple tie, 1-2 win-loss record. Pero para sa Pilipinas, na siyang talagang hinihintay natin kung makakapasok sa top 2, tama yung sinabi mo, Kuyang Paulo. Kailangan dumaan sa butas ng karayom at dumamam ng 13 points para sa panalo. Kuya JM, nakita naman natin yung performance ng Gilas, yung strategy ni Coach Chot. At totoo, kapag nagkakaigihan na, pagka last quarter, doon lang talaga nakikita natin dumidikit yung numero. So far, base dito sa mga nagiging panayam ninyo at lumalabas na mga impormasyon, paano paghahandaan ni Coach Chot itong laban na to? Lalo't itong standing ng Italy, matindi rin itong performance nito, Kuyang JM, di ba? Yes, Kuyang Paulo, ayon naman dun sa press conference matapos ang laro ng Gilas Pilipinas kontra sa Angola, nasabi ni Coach Chot, bagamat malungkot sila, hindi pa naman daw natatapos ang kanilang tsansa upang makausad sa next round. At gagawin mo nila lahat ng paghahanda upang mabantayan ang mga malalakas na powerhouse teams players ng Italia upang talagang makapag-shoot sila. Dahil dun sa mga huling laro, Kuyang Paulo, marami silang mga turnovers. At kaya naman nahihirapan din silang makapuntos sa mga field goals. Kaya naman ngayon mag-focus daw sila sa atake at sa offense upang talagang kahit malakas na depensa mo, pero kung hindi ka talaga nakakapuntos at nakakapag-shoot sa court, talagang hindi naman ito makakapagbibigay ng panalo para sa Team Gilas Philippines. At dito sa mga... JM, dito naman sa mga nakikibalita dyan sa sitwasyon sa inyong lugar, lalo-lalo na yung mga gustong maka-experience na talagang mapanood itong laban na to. Pero alam mo, sa pag-iikot-ikot ko, ang dami talaga, paring Sir Nan, yung mga basketball fanatic, kahit saang lugar merong pay-per-view, andun makikita mo yung buong suporta dito sa ating koponan, itong Gilas. Kumusta naman dyan ngayon? Yes, Kuyang Paulo, kanina talagang pagdagsa ng mga fans, nakita natin bandang hapon pa lamang, ilang oras pa lang bago magsimula ang Dominican Republic at ang Angola game, ay dumagsa na yung mga Pinoy fans at yung mga foreigner fans upang mapanood kasi napakadugo nitong labanan dito sa Group A ng FIBA World Cup 2023. At kwento ko lang sa iyo, Kuyang Paulo, kanina ay nakapanayam natin ang isa sa mga star players ng Dominican Republic na si Karl Anthony Towns, na isa ding NBA player na talaga isa din sa mga inaabangan. At aniya, talagang mabigat ang labanan dito sa Group A at pantay-pantay at nirerespeto niya ang bawat skill set ng bawat koponan dahil wala naman daw ito sa rankings dahil lahat umuno ay talaga naglalaro ng good basketball. Panoorin natin ang kanyang sagot.
That's disrespectful to Angola, to the Philippines, to Italy. I think that we've been facing high quality opponents this whole time. I think that we're just going to the next round and we just got to find a way to win the next one. So I don't like the disrespect of like, oh, you play better opponents just because the media says they're higher ranked. That doesn't mean anything. These are great countries with a lot of pride. Filipinos was an amazing team and we found a way to win that game and we found a way to win against the great team in a great country in Angola. O ita, on GM, dakala rin ng Kapampangan na manantabi, kining laban na ini at dakal kami pangadi. Hindi adya, baka nitang apan nyambut de. Ika, nanong panansya mo GM, apan nyambut ne? Kuyang Paulo, nandin na may kisabi tamo karetang fans na talagang adya nga kailangan dalumput king busbus na ning karayon talagang da kanulakwan ing siping na ning Gilas Pilipinas ban kanitang ipakit dala ne ngini nung pwede talang pakit mo naman detang sinabi da retang fans ban kanita detang suporta da retang fans ing Gilas Pilipinas ngini alas 8 piyalong laban kay Italia baka taakit tamo naning kasabi da nung agyuda ba nung suportan dala ba o talagang manyambut lang ining beng. Baluan mo, ating mag-text na konjiyan, i-Gov Delta. Naman na, nung may kakabisado la kayong karelang piyalong, at apanigaralan da, nung nitang weakness, ng balang metong. Palagi ako itang maragulya ka no adjustment, itang aliwa mo naman, may pamahula pa ka no galo. Na yan po pa itang team lang magobro. Uling taga na po komplikado yung makanyang po ball game lalo na mo itang katas da rening player palagi ako matanang mo naman yung pamag-profile ng Coach Chot baka nitang nung ninularetang ipalwal ng player ay pantapat ka rening star player na ning Italy. Ampaya ka rin GM. Oita. Yes, Kuyang Paulo, nangini baluta mo talagang nawenta mo po ta nung nanuing maging strategy ng Coach Chot nung manibayo yung bayin kayang buringgawan ka para kari kayang players nung palit-palit yung nino yung first 5 nino lumob agad ang po ninuretang manibatan paking bench anya po talawenta mo uling karetang fans naman sigurado nga nila mako at Cup 1 day ning Araneta Coliseum ban kanita ipakadi ka nilang suporta pero lawenta mo po ta nung nanuing sorpresang gawon ng Team Gilas Pilipinas nung atinman ban kanita akwade ing panyambot kalaban ning Italia. Damdano man rening supporter na ning Gilas kon GM. Malaking tiwala ko sa team ng Pilit ng Pilipinas. Matalo, susuporta pa rin kami sa team natin sa Pilipinas. Sana makuha natin yung pagdasal natin ngayong gabi na manalo tayo at makalaman tayo ng kahit 13 man lang sinasabi nila kaya 15 para makaano tayo. Tuloy-tuloy, second round. Dakal salamat kay Koyang JM De Jesus. Yan, live po kabalen na makabansyo. Kaya pong kaya katamong Gilas wa ingko po na tutu. Babansyon tamo po ing karelang panyambut. Akware yan, JM. Dakal salamat kaya ka. Hapin po rin mga ragula balita rin na kabalen. Kinalap na po ning kaya katamong news team para po king aliwapang updates. Opo, i-follow ye po, i-like ye ing kaya katamong social media pages. King Facebook at CLTV36 Official. Ang po king kaya katamong yung page tamo naman at sa CLTV36 News. Yung kaya katamong Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official at king kaya katamong TikTok. Opo kabalen. I-follow you kami rin po at CLTV36 Official. Nung buriyula pong balikan naman din kaya katamong programa. Kaya po CLTV36 makanano pwede yula pong alben keng YouTube. O yan, makananood na katamong i-follow king YouTube at CLTV36 Official at inke katamong muna man pong website www.cltv36.tv. Panalbenda kami po, opo, kaya rin po mga ragula, o rin pong partner mi kaya, cable, opo, CLTV36 Nationwide, Signal Channel 115, ang po karing 39 cable partners
At opo kabalen, king lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Opo, temporarya mo po'y Paulo Chikeni, papalitan na po'y ko yung Justin Dizon, ingke kayong talasuyo. Dakal po salamat, ating pusong makabalen.